Yeah, we are live now. One know we're live, but we didn't have our usual opening music. Uh, We man you in beer on the put in on poco, yeah. An poet it while an Dr. Caesar child, and tin Dr. Amede, ke kubu lo kita wabirka lo kede. Tin wabiru gamulo kum balalo. Lubu kachoke moti me you kili mo be ni the deck with my parchel ma carne. Donc where ba lo ni wa mir gam lo mo ma utu ki kono donc ma chel ene da dit o pati utu ki lo ni actually ki gwa ge I biale a pinga actually donc deg ni no ba lo po be di actually idore end up chi mo bene wang wuri ni wuri itiga wa ko gi lo ma miro pe go be di donc itiga ke la por ci da wa mi gam lo ken ni pen duri aku bino no ku bino pen ni gen actually gen chung chalo lo chung do apa chule hene wa mi lo ken ke gam donc tin wa tie ke panelist a jol panelist weng ke a jol un wa weng mau ti ka win lo ke cho tami da we ko ni ko nyo wa bino lo ke pe ko gam question ma nyo no ini ti ye Chidum, Amir Kong Mowiati, Ami Kar, Ki Bot, the Ben, Cab the Ben Tie, a Ramudonia Bar, a Tetua, in Machal Anama, Ma Bilgang, Girango, Moti me, Kago New in Winu. The Ben a Winu? No. I will have to go to panelists, Madam Tie Badum. Robina, Iwinya? Well, dear look, maybe Professor Ken K. Caesar. Yeah, part money. I'm gonna be low and down. Okay. Yeah. Okay. Pegel. Amir ki Caesar kong. Caesar in bit following long motim me ajani. Iramu gamulo eh. Yeah, apoya wundu yu panelist mauti kumbelini. Ki jomagiti winyawa. Look me ngompa actually ka miro wateru ikita na no actually timo kere jemigi. Idong gijem mo bino manyen by Ikom karani. Ana nena wachi look en me okidini. Obino me dong ijemu no ro nyene. Bien kani wachako kit actually wako kere ngomgi. Ki court ruling constitution magacho in 1995 tira wati customary land kira no mirgi gwokere. Kin ngom mati Uganda in duju che ko ki gwokere. Pedok gina gilar ni agichiro wa yokidi la president biru kunu ka chao decision neko. En me don kire wachi di do ngaramono lumo en binu kunu pimirmano en benetikere. Kani lugada la dillo petie karamo ya chuli maramo lo ngom ya chuli bien ngom ya chuli tie kara ikin kara igini tie rodi ite ruora chel la rue doa tie dara matimo jami me te kwar ma popol dujutie kama jomone ne gitie gi tibugi ye gitie ki kachalo en ma wachi jok coach en ma luni lokani ma chuli go binu go bedo yam chon jok enono yang tie bunyoro chi gi kobo ubinu ite got man mano gin gi wor kere ngom man enuni an la madupe paro mo chero i coach kujania poro in nung 10,000 acres in mega miraket chiel ye obin ma mega
ka anda gero chielo I dog pi mo ma dieng du miero mar dieng pa dan du miero mar ni dan mo ken no gi mar dieng pa jomo ken gi mar kwen so gin in ma kombiti time ni kono ki chere yo kidi kono ki chere state house walo lo ka ngomo do lo me politics lo ka ngom en lo mo me politics periye kono ni actuality bi yale kono actuality kwene gini en ni lo ma dong ti kel ne me bodo wi dano ken constitution me 1995 ti very clear the customary land pe ki charo ngara chiel pero wa ni en land owner romo charo gine ngom enuni to kong mo ko gine no ti kela kemo to twal bot wa mo ti following lo ngom enini e kar ma lwen ti matek gi kwanyo dieng wa wen ngara mo do dieng ni peke en di timachiel ma yam wan go gi dieng mano nok mano gi chamo lumo pore ikit mano gi mar pi ka chiel gi ni en di timachiel en ni ena e dong ti balalo ti le ye diang gini ni tuon chwe chwin mo ma in wachi konge kwanyo dieng wa go ki skier dani kam ka dong gi wache ngom dong la ta ye chule ke ngaro mo ma tiyo ye pe so mir balalo ma gi yemo gi Tanzania wana chule mir gam gi pi yom chwinywa Rwanda mo dongo to twale pero mo tolerating balalo en una chule mir ponkin me ber gi dal inge kama kejo tia building ye akem tia building ye akem tia building ye ange mer dara ka tigi mu dugo min yam dara ka tigi mu dugo gir mo ti kome ber mer chal wi lo boni lo weng mege si ataw wala chwel mi ro ber gi responsibility me temo nyang dara wa ni ngoma chuli pege charo politiano en magi ti charo ngom ye chuli ni litio ma me bino go don kam you know pege mo ne yo o dio eno mi ro ber gi position ario men yang dana wa kita chik me 1995 constitution tie kere o tiro kere ni ngom customary land pe gicharo do ka ini will mer customary land ni pien government money in favor of gineni ingi mo kere ni ngom eni pero no bero megi pien no kira ke waje kere no e will yamo so kita ara nyang kere enu ni look en ma wachi actually po chao pero ginan kole kumbedi gi balalo kumbedi actually yo ma go kwongo mio the biggest employment both balalo in the 60s balalo be actually ma wa gar gi mo be ndong cho ye ni actually ming pien inda man mai ti ngom e mio dia ni o du both balalo ni o wa chake tu era charo kono nga gini be chunya chuli kumbele giti lagone dogo gin menywar so latina chuli mati winyo lok mo ti lagone kumbele ni ngom kwaro pe ki charo ka ini charo mer ngom kwaro either yen chen me dogone nyogi no wachi ngad mo charo ngom mo wilo ngom gi burni o wilo no in pe nyang ti wek gi dok chen I kirana ka chuli timo kere jema kari mo di kari wan in no no pe mier wache ko tiero poli tiero wani constitution en di tiero wa me kon kari ngi kwan me ma kari ka lebo yo mo kere leb yelogi but gi ngi kwan constitution tiero kama leng ni customer land pa ke charo lok en ma wachi koro actually miro o puonj me bero gi balalo ni Tanzanians pe puonjo bero gi balalo Rwanda en ma wachi timo be to twale pe nge bero gi balalo en actually dong miro o tute kedgi en ni lo hanywa ma kelo chwe chwin to twal bot dano bi yale en ma cholo chero yeni
pego chero pe mirigi go chero e pego mo no dong tie ma loin tie ma raj ma go chero bo u megi gi meno ngom pa jalu pa luo kama yam gin go belu ye wat wa gi bu nyoro ngar mo mier po chak dog rido wi ireni o won me ti bi yale uye balalu berigine bano ngiti tamane banyor ngi do maro magi balalu ikomwa man in kira poka mo wajani northerners no ruling us enough this reinforcing NJ man 1986 gine in football agi wijoni kagi actually uno gine Tanzania kwero gine Rwanda cannot tolerate una chule do miru tolerating ababang eneni gite kamukene pelo kangom we watch mera ti clearly look any pe look mama tiri dok pe look mama ngaro to ya to ni la dil do karana mo pe ya chul ma lo ka maram lo kangom ni en wajani beler mir go gine go chel unu ngeo go chel ka i go diangi mi ario go chel ini timongo the most destructive practice kani wanongeni ini go chel mon eni diangi como nga unu ngeo chakira diangi chamo kede dianga chel chamo lum kila di ingi mo apa ken no ngom loke ma pela in ko ngwet ko yu naka songo la kenyu inen kon kita ngom tikere so one we walk kan we have got an environmental contact mo wan ro ber kere meneno ngo matiti ko ngo mo chal ngom kama gi waji ti ke timo ye cheli mak chale ko beriki ingi mo ga bij ma bir ko enen kon kid vegetation ne ka gine ka bibero ma kid eni so jam eni dong loka ngom wane eni wati dong i level mana ma gin gimir ne wakeja ye but constitution ti ngewa ruodi wa at poka ti kingi kono nga gine go bol ko nga poka eni chen go to gineno mera ti ni la dillobo customary land pake charro customary land pake fencing kayam ono yam chel pere ma chule tiga gine ma chele no yam wano neno ka nga mo wujene chulo chelo ngom kwaro kama piti ye kama dingi chamo ye amiro gigone mer ma chegni ngar mo bolwani lokoro da dillo Uganda do ngiyo lok eni wachire state house wachire kono kwene ni gini eni lo diro te kwaro gi ruodi ena gi tiro lok eni but gina pire tek bodwa ena eni kono district land board kono ngo gini miro gi chak ponyo dano gi constitution mati very clear kade wa Galdino gi Rosalvo yuagi gollo kot mo madit ma pelarani but look duju en wan mo ngiyo kwano gi mo ne kene wo ngiyo ikin gang kuja look mo chiro board dar men yang ni constitution me Uganda ti ngiwa kot ma Galdino gi Rosalvo yuagi Bishop Chola gi go gene gollo kot ya iloko ngomwani gino mo mi chwinywa o gene pot chwinya chwe mera ni gini no do kanwa do politics en la kuri gimbo ma yam ti wigi in 1986 poti watin ni wan mi go pon ber gi dano gina ara mo lo kono meri ene ken apo ana poid twal Mira Joel Bigwa Paul Kilama is not in. He had quite a bit of problem. He's been trying to get in. Thankfully, he's on now. Amira lungo mapud gine professor mapud Paul tika settling. Amira lungo professor kauno anti gine point of view. Tutwale kacharo dano man ti diaspora kaini domo don. Yeah. Yeah, okay. Tika winya. Yeah, okay. So, Anapoyo, my internet petty a little bit unstable. Tika onana, tika freezing tutual. We joke and we gekel mze Paul Kilama.
Ana miro Gamo ne manok. Miro chao ge kama Caesar we ye. Ni la war maya General Maumin la tel lobo. Uno tika Luenyi Acholi. Man era no la tel wi moñ matia Luenyi Acholi. Tin en tika mete gingoa mayam gen gutimuni. Machalo General matika Lueny me may ngompa Acholi. Inar kam kamay lite ti dar miro bed gi link enoni ni ikare chani General Achel enoni ena no tika telo wi moñ me Lueny I Acholi. Kombedi ni tie ma obedo ni rit I Acholi me telo wi BALALO me may ngom me miyem ne bod BALALO. Ci dar mir go nendong chura eni. Yen wan boto I Acholi chura wa no wange mabe erani kaini meda rio ge bina ngwen. Chura pa joni dong pat kaini meda rio tugi nywal do abiro. Tina ruti chura mela nywen eni. Maka dano pego kero niang matut ingo matika timeni chino wan wabirueny. General mayamo tiyo me telo wi muonyi ene dak bene kombedi putika ti me telo wi BALALO me may ngom. Munyuti dong tigin moni ni mano dong chincha karo no ge tika timo ne do no dong pelwen me lo konge kendo. Luenyo no dong guwor go pila rio ko. Eni dong neno kama leng ni joini no gitigo pila rio. Pe lueny me lo konge ken bad bene lueny me kwanyo ngom pa Acholi. Man pier tek madani miro wan wange. Nen Caesar wajo ana miro medo neni wat ikina Acholi gi bunyoro. Perom rome peromo wachil. Ge wat ikin Acholi wan wat mo peke ikin Acholi gi BALALO. Wat wa mo peke. Man gin mamiro danu nge. Wat mo ikin luo gi BALALO peke. Wat watie ki bunyoro pien. Ot keme bunyoro. Ot keme toro. O agi botwa. Nying pakuno ni abuo li weo agi botwa. Achali weo agi botwa. Chi warikinwa kabedo mogo bene chalo kabedo mogo bene ti bunyoro magiluoni parabongo. Giluoni gin giluongi lep gibat parabongo ti bunyoro. So warikin wagi bunyoro pat gi wat gi pien wat mo botwa ki BALALO paka man gin madar miro nge me ario enani bino wa mo wan wa bino we yale ni waringa dok bene po wa bino wa chero wa ma ngom moni no ti tuolo paka dar mero bino bu yenyo ngom gi go wila ka gu cha ogeri ye ka gu cha oberi ye ngommo ma wan wacher wa nono ni dong ti nono ibunyor ma dong wan wacha ne wan nong wabedo kan gidie wa pake do bene peti la tela wi Acholi mo ma ochung ni wun we Acholi bet kan wan ma ber mere bi be kit gene banyor ge wat ma no tikeri kinwa ci eneni pierre tek ni apo ne tie. Wano no watika ringo lueny. Wano no watika kano kodi. BALALO makombedi gitika bino ni. BALALO tika agi gigi Congo. BALALO tika agi Burundi. BALALO tika agi Rwanda. BALALO tika agi Tanzania.
ci lweny mo ma wan awinyo Tanzania bedo dok bene enini tiyo hati manyuru ni wan way beru in conflict forever ka wan walogo gi dwana ched lokom bunyorni inke nen kong balalo magkar chago gi Rwanda go chiri Congo makumbir gi luoni gini banyamulenge ni tuana yela mo majuini dongu kelo kadong Congolese chako de giriemo manong kumbir gi tieni gindong M23 rebels munjiri digi mae bene joni nong pien go chako bene bedo gi mudugo ma bene fuede eni digi mae no wan wabedo nini munjiri wan nong wabedo in conflict forever chilo tieno madong bigi kwoni ninka wan wati conflict o chawa duchu mai ni piera ta hada dani dan miru ngeni chura magitika timone plan magitika timone kumbidini pe plan mabe plan mabikela nywena dok plan mabikela yela ya nyim kidong ana miru bene giro neni kumbidini gitie ka poko wan gitie gin mamonu luoni divide and rule tina ni la dit lobo orwate ki ludiro amor ichabit ma bino oberwate doge ki ludiro ma agi noya ma bino danne no gi yero gi ko wegin go chegulok en gin maladit miro winyo nene wekin dano pokeo chidong ena poha madong tie enuni enung bitiyo kwede en bene yenyu ni ena ye yo ma en no bedonyo kwede kombedi ni Buganda tie districts makara pa gi wi ma wel balalo magiti ye dong loyo wel Baganda magendo pajoni ochake wage lian tonde obini luengo ochere rakai ochere chotera obini sembabule kono nakaseke kono luwero kono mubende bukoman simbi all these districts matie I Buganda ni balalo magiti ye dong ye loyo lulaga pe enu ni keken ka iri chero kagere chankwanzi beneti one of the districts nakaseke gibeneti one of the districts balalo dongi duong loyo luloke majuani kar chafut gu bina ni a big chunk kabir malaja de dama no ti kabir magiluoni ngo Lake Mburo National Park gidigazeti ngo bot balalo gitu yo big secondary school but the big primary school but the ma lutero makenyo wengi chulo is direct from State House che yup tie madam nyergo begingit ni yup tie a grand plan tie ni miroge resettling balalo from all over East Africa in Uganda from Buganda up to north koni dong lipangi kuja no gidi gazeti ngo bot gene bot balalu cherkerwe kar moja kuja wa West Nile kwene weng chi kadano pego logo ki leba chel ki dong en gin ma ana mero giko ne kwere ni wan miro walony politics so ko ki lo eni lok mani ana yellow lok mani ana blue lok mani ana kwa obed peke wan mier walony lok me balalu ko gin walony politics so ki lok me balalu wek lok me balalu ni odongo ko naked wek ka dong tila logo madong wan nero pene deep watugo luone o ginyeni enini alulok enini ato pien ka kone wan wachero ni man ana DP man kono ana NRM pien dane muker ko ben
Jokel tilo tel pegi miro lo. Tien gen gitika neno ne ge wang me politics. Chi kawan wa lonyo politics o gi kom lok me balalo enini. Wek lok me balalo nyo dongo stuck naked. Wek down nen for what it is. Chu no ana giro kom ka kenyo wa mi kare bot la dit Paul Kilama meme de ana poi. Apo editorial professor. Yes, you know, tien man am mere Gamo ne ken eneni. Ka mapia chulu ser balalo lu dira chuli u chero penyi bukama me joro. Ma bukama u ye. Dok ma chuli u donye biale. Lu dira chulu dok chien u chero ka poy mukama. Chilo pe ke wanyo ka actually gwang nyo guri dari de kunu no lu dir yo pe nyo ngam me biale ni dak mukama geology ki da chulu be no poy pi jol ma geology ye Caesar no miro da yene the gam lok money ko du content Ya, amiro medo ko lokma professor wajani. Ni gibul kono party kono ngo gini yo. Amiro medo ni lokme ngompa chuli ni pe lokme dagamente nyo chawgamente. Lokme ngompa chuli ni is the real issue ma kape wat nena mo be ngomwa obe bale o pier jule pe par gi dingi gi bale dok me gwani gi bichiro gi yenyo kamukene wan kamo mukene mo romo dok ye pere gin gi tigi lim ma romo dok kamukene ni so amiro wajne bulletin chuli ni kono intelligence kono NRM kono UPC kono nga gini there is nothing intelligence about this ni win lok pangare metere bulletin lobu lokango macholi is very clear ni ngom kwaro pegi charo ngom kwaro pegi balo kideni diangi kagi kero gi kamore maduong obe balo ngomo amir mere chigale tina choli eni lokmo makanye mani mirge te ko ni awinyo ngage ko ringo kere ko bot salim sale ringo kere ko bot Museveni pege lokangom partki ko UPC ko DP ko ngage ni kong mir wan wa ko kong before ini do katoli kong wa mir wa ko chela choli before ini do protanti yo ido movement yo UPC gini eni lokmo pege wa ko nyo ye kadamo tie ida lokangom eno peje mo kene egini rapo Apo editorial Opo yo umigwa elama medonyo Paul mi babur Yeah, gene connection berga yella we ga don yella chen loke ene te kata winyu kere da ke ga pa mo ni mo karuni lokte kom balalo tidong menen loka balalo ni kom from a different angle kon waneno ni gene lu rokka bini lobu mo kere Chika ngo makwako yumo aki lobu mukene mabini lobu mukene. Ita neno kada ni requirement ye ni yuma loyo kakara mukene binu lobu aki lobu mukene lobu yuma internal affairs me kune loke. Ni dano madonyi lobu mukene lobu mamewa miero visa requirement obetie Kape visa requirement mite, machalo down burea yela, chi miero jome home office mamewa o Minister of Internal Affairs, bet ke dano gi I border. Me joko joma ku meno documenting gen ni unu bino reongo ka yela mo pere kama ge reongo yene nge dwok chen ka yela tie ma gen rea yela tidong ke mi document igi yen go chet again go contacting
UN refugee gana UNHCR magaloy lokom refugees ki go gi chal refugees ka dong la chen lo magen go reo gi no UNHCR tikar sorting out dina ngo mo wer jan reo menan tian lokka dong gen men pa ke beri ata kita kumbere balal tika lak chal mor yen gi ki beri a camp refugee camp no ki documenting yole weng ani kuma many Ugandans go beri exile refugees ilo mapol mogo go beri 2 times no wan ani kuma beri Kenya ki dan mapol wareo nek pamin ma ki kunno ki tigi mini document straight away ki tar mini kar me donyo endo mi chiri chone go immediately home office ma mir mini document me traveling we were around in the country Kenya no te joint refugee services of Kenya magimini kitambulizo ilongi Swahili kumano it's like a passport but not quite piani men refugees again you matike kiloni aliens no mini document ini work kere machal refugee banogo UNHCR banogo toini ngo wengo allowances mo ba kimi banogo kimi you pingo check ene pa kimi port balalo wa kilo mukane kwa Tanzania nyo Rwanda Burundi pingo check ene pe immigration me Uganda guti mo no so ni giti Uganda illegally Uganda petty responsibility in your duty in protecting John ni you make gwa ko ge lo Uganda kolo where again giti Uganda dok bene gin ma rak anong loy wang refugee ango ma ke mi gena lo do ko ge wor ke le bel chakani ni ene ramni atwalu je mo ma gena ma tembo lo ma teru kama leng ila la dit lo ene o chero lego ni ki twal balalo Uganda wek ni pok botwa pol kaini na ma pol le balalo tika bien in north wek kin gi malu matung north le weng ko dok megi ma ka peketi mutay in 2 generations to come book maga bichoy kum Uganda iberni the stolen country Uganda is being stolen by stealth ramon wajiken more kitika mede kere kwalo lobo inun kelo dano ma wo ma kumeri upongo the so-called cattle corridor ni long-term plan tieni mi lobo Uganda ke mao o dok palu rock yene dong gibiloywa o bido history o pengar mo kere joma chera gam tiente bot lo lodge ene chera gam tiente di wo ni magi kudi o tamani pe ngeyugi yen lo tin tila charma ficha ko lo tin o yokle wang ban yen ben pe ko beri lobo yen lo tin ben pe ko beri lobo yen ibiri mo gyo no ene kai po jomo kwano gena Greek mythology Trojan horse Jome Troy ilwen me Ellen of Troy gukelo agora ma ke payo ie tuolo ento gubiro ukerne aje mo wani ko bet kan iti wodo ngucha ma ke lwen magwa piani ngo agora no dan tiye kilo du ke gi me lwen ngo me kar chan no pe meta ni chere details story ni ento gina nyuru ene ni John ene ma ke kelo gi bot pani ma ini neno waje gwak gi mo pere ye bal mo pere kom geni lu duko en magu mao ne gen lu moñ ma diri ma nyaka dong korperen ya til tumo no en tira tika nene kere mier pe ke tuk lok pa balalo ni tuka konge kan berugi Uganda ti illegal under international law gen dan mo ake woko they should be registered and kept in concentration in refugee camps no now gin matika nen
ni balalo ti more protected than one actually. You know, rather than international law. Gin matiga time Uganda is a repeat of gin mutime Yugoslavia. Majo me Serbia no gimero ni dong lo mukeno dok mere footstool gi nyo genagi pigi. You know, where Luenyu Berutima did to Yugoslavia in our lifetime, put 20, 30 years back. Amuani. You know, Johnny Peron Beru Cachelo. Where Yugoslavia kumero poke lobandi abero. Slovenia, Croatia, Bosnia Herzegovina, Serbia, Montenegro, North Macedonia. Kosovo Benetica breaking up here the now, this is exactly in Matika Teme, Uganda. You know, Ana Bosnia Herzegovina to Croatia. Maka ini loko kijoni inuni system of Bosnia Herzegovina gitikere ana 3 times in the last 10 years. System of Bosnia Herzegovina gitikere rotation of presidency. Two groups are there: Muslims, Catholics, and Orthodox. Group achel very president 5 years. He rotating kiti inuni. Atamani gini inuni be mada me kelula me wek la kuri tribalism mona matieni oto. Pienka ingi be beru only 5 years. The next time no ere mo kana no be beru president gi kiti inuni ki leya kumbere jome west mo beru ki presidency talk ma appear when. Kauno system ini tie no pewa beru ki la kuri pewa matieni. No? So, Lutela Mamea Congo den matut mada legality pa jonene. Dan ka okelo ni ma parliament men po voting. Pego discussing loki. Itika kelogi kama ini gana. Ka jonu chamo balalo diengo chamo gana ni porni. Ge paro, pege paro. Ge wati benatini lo lodge ni lo tieno ge. Lo lodge ene monye eneme Uganda ni UPDF magaloni UPDF megi police banagi waju we point blank ni megi chidong la dit lobo ko gam lok enuni pingo baglo lo waju ni en la tengi anywhere we jono pel itemo gimo magi gimero ken mon megi police megi gamente megi chidong ber po balalo mere lo diro chule magi ni chiek uneni petty in compliance with check me we logo Magellan international law kolo mir konga illegally konga can be questioning destroying berugo legally konga bene twere ke yema balalo tika temana ya actually ka araneno mon keloteno gitika ko it is very painful ni tela mamewa ki cerka gamo bribe bot to nyara actually lu ne actually ene gitamane tuan real madin da ene kita anan kre lok pa balalo tiko meno donc beru wake panyoro kita uno touching on lok ni beru wake panyoro chaka wachon mada dong chok into 500 years ma petie ke peamo kin wake panyoro manaka yang kun gain bound to one nilotics gin ma the lodge community kere ke merne one nilotics ki pushing one away from Uganda meno reko miyumada alone recommend pian gitamani one at Sudan, one poor at Sudan. Uganda you be no poor we one Uganda put 130 years old or 120 begok. Actually mat what we've been there 600 years since the founding of before even the founding of the Bedo dynasty, Bunyor. So lo real mo ko makita again lo real uno ha ke Sudan doko un me north for goodness sake again go kwan Uganda from our backs but Uganda dong ne wan bedwa kiti no ni Yugoslavia scenario ni rwata mada ki Uganda ma atitu ni kidong bedwa ki bunyoro peti yegimo
chero bene buyale ma ke bolo ni pe po chero ki force po chero ki lo doko po chero ki diai me balu chamba banyor po chero in peace dok bene with agreement ma lu dira chili go rata ki gena ata mane filibu runi no bi lokani lu dira chili go rata ki mo kama bunyoro in peaceful agreement kidma ko wa ke banyoro has always been very peaceful since Lord Pa Isimbwa Bagen Banyor Luoni Gena wana chile wa Luoni Gena Ulum Panya Kene ye ma bi kipe kila bon Gipoke wan jo pala bon Wangolo loka Bunyoro Mukeno chero Tung Kenya Jopa Dola Jopa Wing Yane Muchero Kenya ki Tanzania Kene ye track record pa wan luo and to one actually specifically we've been neighbors for Bunyoro since 600 years. When pere yela ko mo pere. Ena Bunyoro bena makar magin kiti pero ma gina kabalega binu beru botwa ya chuli ya tia boru ya mahario ka dok. Pagwo ko kabalega ma be. Bunyoro bena mukana magu ringi binu yutung ani polgino titung no ya kenyo. Uberu ma be le wang ma bere ti document manyoro ni banyoro uberu botwa be lobo igulu kenyo ilo kanyagoga gi ilo kirombe gi ino gena gi kaberu mukane kasubi gi duju nyur track record pa banyoro ya chuli ngara mutimu imarat petie uberu peacefully kenwa ento pa wabiro kagamo waki Tanzania, Rwanda, Burundi, wherever kikel gitete ilobo wakai do dira chili kuna ni matep madiba bribe and mawunu gamo tawni tuam rekoni ene dong tiga chamto yana tamani lok me bedo waki bunyoro is a big history in itself madok is a complete subject in itself mamero itwa lokone la chen machale subject wetlo tino makom kare magidong gunge history waki linkage wa watikere ki bunyoro. It's a special relationship with my British was in America. Yeah. Yeah. People are to look at down Mogata ni dong kubini lowa in total violation of international law. A deal of Gam Gilango or Banyor, Balalo, it was any en Latin. You lochi Lutenogi, you Moni Maggie, you police Maggie, Kongin Lobo Gam Locken. Kermonge get a kiloga killer, Matembe do to Jim, when actually Wugin and then a kid ma MP Matembe. I think former MP. Uti Rockly Wang. And you are Nikilu Galua, Tetek. No, to give me a drop to Tanzania, no ticket to Rwanda and Burundi. Chigi hijacking in the Kilugi. What one? Kano Lutella, what he query no mere look and get away parliament and then Kit Mabalalo, okay, Uganda can quit there. You don't violation of international law, Magitica violating. Mekelo Dano, Ata, Kiwa, Mape Lobo Gana, Take Megana, alien registration, Ki UNHCR, Mekelo Loken. Anatamani, Kagik Mega Kumano, Kai any connection Wakiba Banyoro is a complete huge subject in itself. Thank you very much, Paul Kilama. And the beno mi ni kong the kerario kong igam look. Okay. Okay. And appoint members do you turning up for look my kutianoli any mawatika larne man look maguru kom wandong lo do you kawajo wan non in no atika nero
jomate teno en manong gwak dong bulule eni bien ka chao kubiri timo imagination ni inge mwaka pier de mwaka pier ngwen mano gwak chao kene bene dong lu dirwa magiriak chalo wonege ni nodong komu be wando be dong ga kwene onyo dong wa bitime ni ning mono ke eno ni ka anatamo chi oyo koyo koma twal me gam lok enini ana mietni adonyi kom lok matie kinir matini dong ana ng'eyo ni la dit lo bino maono ane koma yobu achier poro mir mono cherche maga achier wete yat kamona era mo manena le mio tuge dawo yom karo video kar kom yat piano power ke tripod mo ken acha mako lok mano chunya no dong olo yom ni ne chal wange la dit lobo gwak dong bitimu gino ma acholi biketro kimok ni dong ne chalo jem mukene ma ober katimeni ono en kare ko ento la diru bino ono la he kit ma chenjui je ma chenjui ki biro ki wa la dit ne chalo gwak kinga la dit do bino ne chalo ki borra ba pange bot jo kene bor ne chalo endo moga ni no itie inge jam egoni duju kawan waneno ikit ma kumbi di ki goyo kere widano ki nyweno ming ma ini no tie dano mugu manu kitigar weyo rwech irwam mes sub county inono kitiga kwanyo dano nen kon kachalo en ma kitiga cher yo kiri ni ki kwanyo dano kila muo dano piera rio ki kwanyo dano ki nuoya ki kwanyo dano piera ngwen ki amor ki kwanyo dano piera bichien so ki tiu kwanyo mere dano kama ene wundo chien mere uchi lok mere rong la dit lobo wek la dit lobo ye aya bere ka kitiga lok iwinyo giwajo ni wunu chero lok mere la bon luoro pieni kiri wa joma kitiga kenyo be kitigi ngej ni la dit lobo ti ngewu so gin mo betimu wu peke man dok mago berga kate kere mukene recording akene ukate yamo maka ngata ko winyo chi abikelo mukene la kwe TV ka kanyo mono le ene nyurni yoptie mada kelo loka professor ni da moga ni ene ni gin maki yobo dong cham ken wa penyo bene wiwa ni ngagi mado nyebo balalo tutwali mena chiel joma kunyebo balalo dong tutwal eno beru jomogo mere madong gwaga i pikit me chan kibiru gio ni chat ngome ni ngome ini dia tutwali bitimu ngai bitoy weko ko ngagi chigu puane gurare go char ngom gio ma lepa dong tie ni gena go char ngome bedore gia dong gitiga dagalo pu gena dong gitiga dago were ja wek dong kon leper wata ji gia dong giti were ja dong ko biri bot balado kama gia go char ngom kini tin mo ken ma meta pa balado gia ndak gitiga longa yi dul mukene pa joma go charo ngom mono joma giluo ma kibino ke bor ge bora joni eni bene go wero balero dong bere mukene kid lutela mere manu ki chero ke boro gi oki i rom magen giti e chali district gini we ko ngote kini ka en kitio chile ngali mia chile kitio chile ngali mia rio ke mio bot ki joni eni ndongo nyebo balero ma mio balero ubiro nya dong totwal madong marra chelo no ber yung en palar ka en ma ini no do weko daga mer category chel ma aluoni joma ge mer mona kwa en ge go ber ka mer ya okeli wa ko mo ber ma ko kwa ge nga ge ni en balero kitio dong ge wa u ka jani mer mon ti ko ge kele gi ki onya gi palar cha lu gana le man ko be dong lu tela ne mo ke no wi
an ben atiki beler an ben mega beler man ku bidong dwan gi pe la go dingo ber chale wache go nor chwa na man uwero waneno jono uchiero nya mo ma way tela en man me 2026 ko bir balero tiga mir chungwan kama der ipalar donc ipenyu wi iwachi la dit lobo biru kala la dit lobo uno mir biru lok walok pa jami ma en choyo gi igien ma en pong kereni executive order ana bi logo le mano cha kene gwa pa winya mabe ana war lo diro eto jimi mado kene winyu le pa kama ino cha te kere ki doga piane no da neno kakar dong peo no dong war bene mine ye chiu miu atiga tikilem ne la dit tiga ponge executive order magi ber yang kakero yang chon kong ki bikare ni balalo merkeriem gyo ke chwalo ene balalo mukeno a go cher mukene ki ngak ke gi ko getimo gine mon ene gine eno timme jono lui ka chera chel gudugo li wen makubil jono gitie ngam maka kany madung gudugo di dong gudugo en tira ki wai chatan ka dong ine ria machien ria machiel gi cher gidugo ke abier mukene jo cha do cher nya mo madung gudugo giduong mera ta mai kira kenyo dong tim maraj loyo magien gi chako timune ene me chako mako lutina nyera wa mugo matino tino chako nywal lo ketgi ai yo nge dong no en pichiana gi chan mugo man chan mano do o wir o balo wang o balo widano kumbiri enini inoni nono wala tien bene luo ta ko ni bene ki mini gi chiana mo mana we don't why sorry we don't watch any mega any dong balalo so ku bir da chole go cha ngan man we ni an be da tige balalo na man gin mara chutwal ma waneno tiga time iwang pi mano dan cher mano ke tiga lwa ku bir jone ge tigi char ma gen ge biro lu tiro ma de tiro no ti jone to lo nye go cha lwa ke wang tiro gino mo ma yang patime ya chole kire lok ma wara ma itiga no timo go ma pat ma tiga time la dillo bo chen cha ki waji bore duogi jeme maduong mai kina kenyu ngura mugo ma balero ber ka ngole ne kom dano mo miyo jo ken ki mako gi ko bir gi fut giti wai buj piane gen gi tiga mero ngom euni ma ku biri be giti ngom pa joma ki mako gi doi buji mu kana ma pate o time inoya ma inoni la tien mo ma de tiro cher ka luwa latini enu cher ka luwa diang biro chero nyamu bane muro weng latini don ki chwe ma ero a ki kadwa don kwanyo panga to diang don kenyo balero biro no ne to diang balero go latino nera loke eno ni police o linker matwal pego medikar kere wako kamo mane eni ni nyur pere ni don kumbire eni police ki mon gi nga gile ne chalo don duan mamalo tie magien pegi ramo timo gimo ke ken ikom joni en man ma gotiga luo gini balere chidong memo ko loka professor mo wajo presentation mo timo ka kahini ana tam ni won luak wono neno warga mon mo ber ka were yamo ma warga en ki choini ndo para ngwen medo ma para chel ma gali wa chel mi abu ngwen pier bor we abichie mano ene ni no food mwa ene kai kom lo no food mwa mano kitor ke keratora man ke ma food wando ti yele ene magi donyo warga ene lo gi je maduong ma pien pa nge credibility pa warga ene pada ram tieto content duju ka joma wunu neno warga le ene ni uneno kit magi lep magi berga tikere me describing one oberu maracho twal kidong alaga metam pian wargal en do ki choy pian no kitiga la kotam pian wan no dong ne chalo ki ngwer ki ngol wow ki gene
long ngeu ka de irma dong chor matara wek jo dong pin dong pego irma ne chalo ene no yuk matie Ikom wana choli mano dong ki ngol wang nam dong ka chenen warga eni tie lokada mon eno yuk madit mado yo ngela chen ikama ke tukide kineno ni papata daktie ngomwani ne chalo jema pe jo ti ye jema bere bir ti pe o meri ngeo ni ti ngom ka kan chi ki loko ki wai dong kong umir ki chak neno mon madong no ki ramo geno gi en ki kwanyo mon jomo ko mageti testo ki wai ko malo Uganda enini ki neno ngat mori mabere tigi ambition mabe ma ene megawa beti bigombe kage wai ki tike gi si lutino bene ki beka lutino magi kelo ki ka lutino mon mana ko kelo ki ka ene umir ki kel joma no peti journalism ma umir word ma pegi ki mi escort ere wek peno ka cho tie cho gir mo ma kwak ma di atam ni wargal enani nero mo wan wo bilo ma do ye ka che nero da warga mo ma tigi credibility ne ti mabe ka ko pe si e mero no kita chao ke ri choj mo ke be bini yam don ka che nen gini e oni in kai kubulo ke egni ki warga chani chi no lok mana nen professor wajni tukelo ne don kai kero lok ma la dit kilama wajni tuki biro lo achiel don an pol kar amaro neno ne ka don ki mono time o marach kumbira nge me kiti nyweno mere wilu tela wa ginga gi ego ne kitiga rwata ke gi ene yo ma pat kama enoni eto wan chala chori ko biri ini ngo mado mer watimu ena tamni kama mer ki chak ne ye madung tije mo kene bo mer wa neno be neno man kina kenyo ene kumbiri dia ba ke goye gi de chiele ene ni ana tamni don kan ner mo ma dia meta don na pata pio ngarmo kan ner mo ma dia meta no wa nge ni dia ti chiele chi kon ke nen bene kiri ka beti ko ni no gwak bene no rache bene tie ni balere ni kumbiri pego kidong maraj loyo la di lo po me di lo Ikom mudugu ma balero kiti kere magi buor ke dano kidong kita kitika kwa kere ki community cha tamne ko ni gam bene cha be gam ne ni ko ma tek moderator Ben is not allowing us. We'll go straight to comments. Read the comments and then Doctor, I need to contribute, please. Let me just contribute. We agreed. We have not been on air for more than an hour. It's not even an hour yet. Yeah. It's only 58 minutes. Okay. Yeah, we only live for 58 minutes. Yeah. I'm not going to briefly name. Mier dango nyang history pachuli. And apo Congolese yam go bere Uganda. Go bedo mabe. Pegu biro ki Jimmy mani go cerca mai ngom padano gu bedo po mukene gwak ben watin nyo tuto ale West Nile pugitie Sudanese go rio Uganda chok tiara rio in the last 50 years gu biro gu bedo ben watin ben Sudanese gitie eno pegu timo gyon ma jone badalo timo. So that is all I wanted to add. Me achuri pe wan waraju daru ka mukene go biro go bedo before watine bene fugitie. And that is my comment. Thank you very much. Hey, moderator. The Ben, I don't picking up again, not chatty frozen. Doctor, when you're done?
Ati when you Hello? Yeah. come no. Okay, me in 1 minute, me dugin ma Lady Grace wajuni. The band is. Yeah, I think you can. I did Paul. Can you put us the comments? Okay. No, la did Paul take a mirror. Yeah. Mini car. Oh, moderator, okay, me 1 minute. Yeah, okay. Allow. Yeah, gina ma mero wachune ene ba lo man machielo ngomogoni does not solve the problem. Meno rukuwa we European legally sale me customary land is not valid at all. Minister of Justice Mao Norbert Mao ke koma wajuni ka ini wilu ngom mati customary land romi wilu hair yamo probity chokoli weng. So Lokman Nigina, the dit lobo, whatever you call him, kai fencing ngom money ngom ki pekepian, purchase there is illegal. In Pedro Gina, glorifying Jimati illegal. So fencing ngom in Bena is absolutely unnecessary, permitted Bena has no validity. Mir Johnny go amara haya. Full stop. Customer land peke wilo. Ka ladiro bong West Nile wa mabe. Ni ka ini mir chero anongom West Nile nyo cheri urban center the same. Ka ini chero town council gi mini lease gi ngoge subject to lobu check me building regulations me town kiram will yobu dukan ki ngoge ni kitma wan bene otor ber ki dukan nyongom within Kampala municipality or city kano lobu check me urban planning ne weng kento chiro charo rural land customary land ni mak ngom kono al heka kono adi absolutely petiu pebene will not work pebene wa ye okolo attorney minister of justice confirming that tipping on dokela dit logo contrary to the minister of justice why ni ane ma ka wajini dan wen unen mere with contempt lokman ma ka wajini o ka fencing kono ngom yo chidong ngom mere in fencing ma the sale ki purchase went illegal ni ami pero responsibility iching lutela magang peko beta gamo bribe teacher gilingo we down to ganeno chan kanen mon tiga ko very painful nur tela pe Depend. Can you yeah ane kumano viewers' comments? Okay, can again. They can put petty on the viewers again. Comments. Tika bino ba? Okay. So ma put po again put po o atamna mer mergi mama knock to 12 bene. Matika ki an awunu nano polkar en bene ti go barwa kan Amor bueno, amor to one. Fire. Chawa na me no para mo. okay Yeah. So atamna topic matini gin ma pera tek to 12 concluding look la dit Paul kilama pera tek da lo tela ma wunu tie nen ne ka wana chuli pera tek to 12 ma lo chena ma wun ko ber miriti ke bo kidong jumu kena madano lingo ni tit politician to telega jume ke kal kwaro kidong lu dir mo kena mo tegi ma itigang mera dan go ber war ko dan go nena nyimpa chuli ti kwana kara be bino ma wanne ene wakamo mera wa beri pe beri chal mati Kampala do ngom mako ber giti ka charane yo do tiana ma giti ka nyala ngene ge bi ber kwana wenye ne diba wen ino chaka kara ma ke tor mente ki chaka okelo ki dano ma giti ki tuo me pokone me lwenye ko machi
the mobile unit mono tiene o weng yo mono tiga po ta wono neno report mana neno bino anyiera matino ni a bit mag kiti tuo pol tuo ne en ne gitika twala ke kwana tung bar ko tun yen mission ma meki ma neno ko chako na neno ni itiyo wan kar me pa kon ikerdane kam kumbere doko dano ma wigi kwir ene gitika kwanya dano ne kwich ci jo ma ke cher ne ke cher mer ka wi dok ke mini ke par cha wona lo tiak dano ibe no lo rok matiga bino tiene ene ne romo wila wana chuli lo tiene ma megwa ene gibi ker gi kwa don ka je mu ken ma kubri tiene lo rok tiga nyarwa yen ruare gi ngwa ma yang la dir lo tiga lo ka e pega wa chupa wa kana ke kenwa be wana chuli wa tiga lwen ke kenwa ma wi dano bunyana o weng dano bere wel la piro bino wer dana wer ki ker dana nan man penye ngwa ma mi te ino la politiki tiga timu ke mana tim ko ngwa na ayub mara ganga la ngar man tiga timu gen man adana ben per na ngwa ma tiga timu ko ha chulo miero duo ka chiel lok me chiente mo ne konge kwanyo kon wanero kon gangwa ino miero watim ngo yange wel lok a bere o kut iwa miero ena no wala chulo ku be ko wa pre ye no ne mira ballo rock ni en ma dong wigi tiga gwenyo man wa kwenyo jeme yana dong lo bi pie ni dong wa dugu do ka chiel ne no dong go romo pinyo wan kera na ane bi lo kela moer mo ke ti wan ko mi wa gene ke kan wa lu diro ma ke tie ko bere de so ko lu diro ma ke yer ge me chung pe wan ka a chuli ma go lengo ni ko pe no teme ngeni luor ti ko kera na men ngara mo na cho kanye chal dan chal ke ji ke ne hoge dan chal la nya ki ke ne hoge Jacob dan chal na dit Julius ke ne hoge juma cha to wa chon mor gi Justin mor we 1988 yin eno cha chon ki kong mo no we go lok me chente we chente bene a chere mengo me gin maraje ko pa achuri ya ma yang ma chon kwer wa ko bere la bon chente wane no wada mo no po wange chente no kiti ma barter trade ki en chene do mero te wa ti wa ki lok ene lok na diet enta nge kiti ka lar ta no mero ke no do puri cha ben ma bin ngone ko na no viewers kan ko no be kwano gin ne dano tiga pen ki dano tiga chue roma ke lopa boss me mana awaja ne akema duong eno gu pe balelo ke kele kendan wa mu do pingono ke pong mu do wana chilu wa bed mu do ya tamna ke ko kan wara mo kwano me comment ko lo malet ko ke mati ke me paje ana tam now first reading to viewers ma ko thank you very much man akiba restream bot YouTube wajani Komaket Joffrey again. I like your program. It's very educative. Komaket Joffrey again from Juba City, South Sudan. Upo etwa man benaro stream wajani balalo uchiereki lobachulia. That is comment restream. Kidong restream bena waja kani Museveni waji John. Okay, wakanga kwana kama. Okay. Waje chon kar malweny obedo tie en no chuli matie deno chan ya naga ento machalo an amiro ni apenj kong kuom bede lweny ang'o matie ilowo pa balalo an penj pa respen Restream enini man studio mawano tika tikere ni so nyingi ene tim malo cha chalo P. O'Brien ni. Okay. Yeah, Restream man no kiyung studio. Okay. Okay. Yeah. Cool. Yeah, no ne mego ramo no miro lo kaya dong watia ko.
Oh, okay. Mami. Ma be to twal do. Lok ma pol dong to twal ko do lok ma be guno lok ara po to twal lok ma professor ke lok ma pol la di pol ke la ma loko ki lok un pa un ni en wen lok ma tin lok ma chwe dong cha biet ma bin ka twel da ko ngi mede gere ki dong wan ma tel wa tikani wa konyu ko la tina chel ma tika chung to twal lok ma pa ja ma en chung ma te en to jumo ken da ko ngolo ngi lok ma pa ki yer bene ki timoni ni kun tika lwen ti dan ka wunu ne mot ma la ditu donyi lo pe donyi lo fi Uganda me gwa Uganda o donyo ki nya chuli la ditu donyo ne lo o donyo ki nya chuli okelo chuli unywa ka chuli a chuli biro cha ne ka chuli lo gore bu cha ki diang ni ko mo jong ko da mente yo ya ko diang pa chuli chi diang ko me dan do ko do bu no bu du gore ko dan do ko diang dan do ko do ma en bidu luen ma en cha ko a chuli chi in ka in la tela ma in la lo lobo in pe donyo ka ko ero kakamoni dan wen rom wani wen danu malu ba kerlo pingo la ditu wa ti ko ma til ke ka na ni la tena til wa kan wan wa don ki ria yela me ko wa don ke ria yela me chudan don ke wa bishop me ka udingi ke chudan bedo igulu sen fili ma mu lok mo pe mon pe pe ko ringi ke do pe ko ringi ke mo ti don joni en malu nguti ka kel ke mu do ni chingo ka ul chaka ma ke wa ki ti me ta yare imbe pe ngam do chi liki lu ti ni wen ti mo ngam wen da ti ngam do bi dong gi ento dan ma lo ba ker lobo lo ba ti ki to ya me i kom dan ma ko ma en yo ker kari eno be ni ning la te na chere wa ni me pi na ni be no bi biro ngam mo be mu tale wi lobo kan tere ni pe mo lo yo ka mo ni ma i ko er gi yo ki chuni tutu no balele ma gen gi biro kan gangi pe gangi tie nga diang ini weng ma gen ko me gi tiga du keri diang ma gen ya ko ki bodwa ye wa ko me do ki tiga kelo ne ni wa nen kun diang wa ma gen ya lo ke pe bero tiene chi wa mbiri ko ngo kero te wa logo chale wan pe politician bar wa logo ma chwe twin ma ka pa chwe tiga ne lo ke pe be o chu ki lo ga da en lu diru ma pa je bene gu chu ko lu tiene ma ga yer lu tele en ma ga yer me gwa ko ka chu li ben watiki lu diru ma do ma kari pe gen ruori ma ga ngete kwar ma ga ngete ka chu li ko ngo be pe ku ke chi ku lo ka ku lo dogi ruori ka don ku do lu ma na ne win la tini wati la dit en ma ko mbero lingo me kal kwa la dit en me kal kwa nem chalo mu du ko yiti to pe be no gam lok mo ko be la ti yo ni don ini be be ko ini ruot i ruot ma ge yo ke mu du dar we luor to pe rong chara lo ruot mon ke gang ni te kai loko mu du ko yiti to ka ti en wa do ka ko na wa pe re don en to wa le lu ba be no ti u bu ko ni wa donc ara po tar pa lu me kar ki lok ki en dar go win geno nen la tin ma chu ko mu pa ku ja be no u kerte u lok be ke ci am ka gi ka kan next week wa be me de ki lok ana po Poi tuan megu at ken nang to gi tin wa be me de ke adong kita jui wa gi atam Come wa and be dong support them. Comments would be out tumba. Kong ki kwan pien lok mo ka pia tati ye. Kat no ngo be gam mo kana ta pien no bino ni. okay Yeah, ene mano ki bad jana ne okwata mo waja ne balalo ki ki kwena. Pingo pe go dok pa jogi. Nyo pingo balalo pe go bedo i Western Uganda.
man tampa janani bata before. Man about Facebook user manye kante here wajane kala dit lobo ni wajane actually ye ibayale bene imenu balalu umiaro uberi bene ingompa actually dir riyo yana yela me beru refugee menu balalu bene refugees something in that kind na wajane ka actually go riyo yele manyor ne yin pa balalu ya actually bene gen get refugees yar kiran yang kore kidong ene YouTube Nelson betting wajane they need to go away from our land. Yeah. He man about Facebook user wajane wiru miero ilam wek okalang gimoro oka die yu miero oka di katare ambe nakalok eno ni kongdong kuri kongdong ko laptop ya pila tuwa ba tuya pi tuwa ka wala kero bene mar kombiana da nan about YouTube Biz Helpson Balalo must go. Man this bene wajane without land there is no nation before. Facebook user Susan Carroll wajane when you talk they eradicate you. Intimidation though. Man bene Facebook user ma wajane actually kilai mier ku bet map ni actually UG actually South Sudan ki ka duju achiel. Non Facebook user Ole Alfred hey kan nandong kono mar dong ya wajane these colonial contraptions are actually not working. Time for true nation states. Before. Non about Komaket Geoffrey Agit. Like your program, it's very educative. Komaket Geoffrey Agit from Juba City, South Sudan. Before it was. Non-Facebook user Balalo Kere Kilovo actually Kere Kilovo actually yeah. With the same emphasis. Kere na before. Yeah. 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 Okay. Yeah. I think odong mer manaka en. Yeah, Balalo must go on October. Choy wari olo. Okay. Okay. The way we suffered here in the hands of Balalo, I wonder if I now hear they are coming our land. So, kaya ka magjuka ko na luar ko bitiye. Iman Basil olara wajane school should open their eyes and join hands together to overcome the Balalo topic. It's very clear that this group of people, most of them are not citizens of Uganda. So why is Museveni holding debate? So, gen ma bene tiga time borwa kan en pur lwenya chiel gang kwan noni gen bichaka bene gang kwan. Man Akibat Basil Olara simply is playing politics. Amoto Sunday wajane Balalo must go. We don't want them.
We don't Calvin Wajani Museveni has no good will for the Acholi and Northern at large. The lies, Uganda. Acholi Umiero, Buye Meto, Luen Ikom Bunyor, Minechala Waja Balalo. Lok pa Balalo, pe Miero Lok me Parliament, Unyo Lok me Museveni. Joni Umiero Kichil ki recharge. After all, kitie kanek dano, kitie kanek dano. Oh, Dr. sorry. We now know why Jacob Lanya, Walter Chora, Udoch, and Paul Lokech were killed. Actually, Miero, Wabiru Jo Mape, Kinyang Ketwa, Miero Wabit, Jo Manope Nyang Ketwa. And Ben is Okay. true. Yeah, Lok Yeah. Mapier, Latino law. Mm. Let's not forget that the Balalo have been mixed with the Ankole people, who are closely related to Museveni. He is trying by all means to grab land and settle these people in northern Uganda. Basil Benawanya Kanye, Ankole and Balalo have got backed up from the army and state house. That's why General Salim Saleh was sent to northern Uganda. Dognyar kan ben wajane Paul Kare ni dano chayo lok pa boss mi go team. Man dong yamo tie ka kodo dud gwano chao nen. Timano dognyar Calvin ben wajane Northerners, we are not coward people. We need to fight for our lands and our freedom, starting with those among us betraying us. Ya juma dong ti chara chwe, yen ben go tem tek ne do. Konge chak Ikom ge kono. Silver Dua Wajane. That letter was first published by Professor Ted Harris in the 1990s. Yeah. Kilidia Nena Luan Pakon was the Achake Toro, the niece of the Acholi people. Poverty-stricken society can't fight for long. What can be done to empower and rebuild the Acholi people after this? Theo Kerayot Derek Moro was a very good topic and insightful. Thank you. Samuel Akana wajane balalo kitie kada yen kitie dagoge Sangombe Land Chotera District kun gamente mini balalo chente madon mawilo fuzu meter jengi mabor wa northern Uganda. Lok ma president tie ka wajani lok politics keken kun gen gamente aye tie ka kopo kan pedo ne Kapok limbot balalo waket tek balalo go ki ya choli mon ket mutum gere. okay okay kidega chere wajane lukin gang miero go nek ye pa balalo wenya manong dal tingo do kwa kidega chere wajane no lok utum weng kadongi chak nek ye no lok utum. Okay. Unek giu Felix, actually kong gu wek apoka kimiri maraju melim. The lies Uganda. Lutin actually magitie wako. Chak wunu yenyo jemi lweny wakutin actually buchak wako gang kede. Loyo
luoro miero bet peke luoro miero bet peke. Odogonyer Calvin Wajane, the Balalo issues in Acholi land may attract a serious rebel groups in the whole northern regions against this government, and we shall not be stoppable. Man Philip Okelo Wajane, yo riemu Balalo ena ye nego jenge. John Ojara Wajane, poch pelok kitam mawunu tiek kakelo kamaleng. Bere wilobo tek kape mape duribe nyo pe gitiyo ngetgi kakama lu tek wang tur wako dok pe lok me tuko nyo nyero eno apoyo. Kedong ini ma giken. Okay. Man Akibara Manuel Utiri, I'm very happy to get this program live from Kenya. Acholi must stand together as Acholi Baka. Apoyo total ladit moderator. Ano mero logo gimama tiri pange keramo ye just that kame via chel. Please. Yeah. Apoy total dana weng matikan gi jumo kan magiti kan na ngi kam kan. Amiro no lok ma bedo madong dana wa lok kan ma winyo ni. Amiro kan medo lok chiel kan ma nok ni pol kare lu kin gang ma dana ma dong ti affected the most kumberi. Jim ma wana winyo kan ki lok matika timme ki timmugo ma chilo yo timmugo ma wa yambe achuli no timo ma kumberi tika timme don wa winyo bene kandi jumo kena tima don gen gi tamoni gi tiki access to la dir lobo magi chero gi mio misrepresentation tampa down magi wani down ti ba peru ma be jo down chingi yom kuno on the ground jemi ki pa now down making gang bene gon pedon go tamni gen pegromo lo yan man human rights any rights ma megi rights pa down wen kadila tikin gang no down gin ma down bene romo timone avenues when we are exploring, including choko petition palukin gang. Gin ku bin gi petition gi ku chwale go kate offices so when wa RDC kon wanga muken through MPs. Muken bene ka romo biono malo wa bishops wa Church of England, Roman Catholic. When we gin ni voice ma megini kara loyo pa jumona bichiel kono dek nyo bor mani magitika chero me misrepresenting one gini aneno bene ni gien mero go nani gi publishing jemi gi voices gi ochier woko far and beyond loba chuli wet bene mukene gi poko wak en bot lu belalus in petition gi lu belalus magitieni bene gi tegi bol petition gi in kono letter box gi ngo gi wen wet gien nge ni dano chungi pe yom I bergini dok pegi tika bergini ye pa dano ana poy Thank you. Kol ti atam kita amegu ole bet ma bino ni. Ti dong petin ni kong wan pen. Chao gang dong ko bet dong. Wo cha ti dong kong wa gyam kan wa le go dong. Dong. Robin. Wale go wono. Yeah. Alu mama kisa ba maro wan tukwan. Ba mai kero walo mama gwa pe wana chole. Upui tutwal pe lo mama gwa Uganda. Upui tutwal pe lo matin ini kelo wa wati ga nyamna kan. Lega mama gwa lo ba ini wa kama dana rio nyo dana dek ugwara yena ini chikle. Legi ni beri kinwa nena ni lega wana tiga lega ne kombe lo ba. Yina ye mere chung ye. Yina me chung pa de man. Ngone tuer ma megi lo ba ti tek loyo
wer ma bukok bino kamay ko ngom na medyo wer ma megi loy mo dugo ma kono be moj ne ko dano en ko be tiga mi luar ko wa ya chuli pa de ko ya dano mo kana mo mi ko chung ko edwa dano tiga junga juan ba wallegi ni ki wer ma megi ken ma yang ini ko ko nam ba pin pok kuri ma raj ma bino ka balo ko ka ma megwa ya chuli ba wallego kun wa pok be ba wa pok do ram wallegi ni ine bino jwa te ine bino ke be ke neno ni jeme dutu makuwe watika yele yele ba wa nyigo bekwe ine na miyo nyoro bad mon achiel ke chwo ma ine kele wa ilobo kan ba anyim polo tena de bere ba lobo ma ine miyo borwa men ni gwore wa ko bete ya lwa ma digi ma de gena kar ma anyim wa piri fo wil dog wa wil kar duju ka wana ti yele ba wa legi ni ine chunko ni ribe kin wa ben matek a bed no yang matek we bino ten la pio matika kero kano ba din bed lach wa ko du ko ten wo legi pe jomo kana du ju bere makitika nano program ma me ko ni du wa ko mere ki chung ko wa ka ten wan nanu ba wa jemo ma ko bere tika te ma pe ko bino to wa to wa lok wang wa du bur kar du ju ba wa bere chong wa bele ma ra wo legi ni keri twinwa mangene wanda kene wanda wakija matiene po be gina nyera gin toko mano koni be bere ka nyera wan ne kelo pere pa jama mego ma duwa lego ke lo me Uganda dutu wa yini ye kere chung ne na ne dio dutu mageti ka tene ya bwangu wa ko a ke gen maraj be twin ne na ne dino ka wero pa dano mo kena ma mero ko tembe ba wa wan duju wa bet ko ngene la chen yene ke ni bedo kama yin yene ni ke chama ruora lego pe do dutu magti program kan panel studio ke viewers ko mi tam gi mang chaman magti le ba legi ni on zoom pa nya megi kom di chaman ma wat ke du ni ru pen di mo kan ma o bi ya bo lo ko matin nien ma nien ya ka bor ko ba on zoom pa di ma megi ko family ma megi cha bet ma nien wan be ben ba wa legi ni mer ya ga wa lo ma wa nya nyak nyige ento po ken mega ken wa yen ine wa che gen maraj na te mo ba wan po wa ma o pe ken men wen ken wa ento wa drop bori ine di ko mena ne ngo ma be ma kin de jo ke ken maraj cha ma bo kui ko kwa in ning Yesu Kristo ro Amen. 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 Bella corwe doye, Kamere baro bella bella jo. corwe doye, Kamere teo bella kalamo. wo doye, Kamere baro bella bella jo. corwe doye, Kamere teo bella kalamo. wo doye, Kamere baro bella bella jo. corwe doye, Kamere baro bella bella wo jo. doye.